dostlar. Ya dostlar, bizning kanalimizga xoş geldingizler. Bugün bizde жаңа video ya dostlar. Bizde haftalik vlog, ya'ni Quvanish bizga Shimkentga bir haftaga keldi. Yani bir hafta boyu biz ne isteymiz, son barlig'ini sizlarga tushirетін bo'lamiz ya. Ya, o'shim dostlar, bugungi kunda biz bugun Quvanish hozirgina keldi, al hozir yani biz shoppingdan boshladik, yani qidiruvdan boshladik dostlar. Biz bilan birga bo'lingizlar, videoni like bosib, kommentariy yozib, kanalga kirib qo'yingizlar ya. Al, nechimiz qayerga boramiz? Jo'g'ariga ko'tarilamiz. Birinchi o'sha yoqda детскийlarda aralay qo'ydik ya. Ya, давайте ketdik. Biz shopping jasavga keldik. Chatam, Quvanish, ne natyapsın o'zingga? Ne ko'rayapsan? Mana yoqda mama bor. Bir narsa izlab tanlab ko'ring deb o'tirgan ya Quvonishga ya. Quvonish bugun qal'aga keldi, qidirib o'sag'an ko'rib jatirmiz. O, nashalbar qalay nashalbarlar? Mana nashalbar qalay? Qan 4-5 yosh deydi. Bu bo'lmaydi. Tak. Mana как раз 6-7 yosh deydi. Ne qalay? Anamızga. Neyma? Davay kiyib ko'raylik ya. Ya degan video tushiramiz. Voy ya degan video. Shuni kiyib ko'ramiz ya. So'ng üstüne tag'ida sochda dedik olsun üstüne. Bir rubashkami, sonday narsa ko'rik. Mana yoqda o'ta vыбор ko'p. Ularga degan. Qan? Wow, еще nesi jasida ulkan ba? Namino ajim bor ekan ya. Qan? Davay o'sini kiyib ko'raylik ya. Endi futbolka sizning tag'in yalaylik ya, sattaraylik. Dostlar, biz bilan birga bo'lingizlar. O'ta qiziq video chiqadi. Bir haftalik vlog, ya'ni Quvanish bizga Shimkentga bir haftaga keldi. So'ni tushirетін bo'lamiz, ya mama. Bir hafta bo'yi o'sында жүреді. Qani? Voy, ajimsnay. O'zing tangladingmi? Ya, o'zing tangladingmi? Ana balaning kiyib olgan ekan. O'zing tangladingmi? Al dostlar, hozir natijasini birga ko'rетін bo'lamiz, ya. Bilan birga bo'lingizlar. Ham qaramiz. Kim bu ham bir shalvar. Al dostlar. Oy, Quvanish najaqda bir narsa ko'rib tur ekan. Bu ne? Bu shalvar. Vau, dal hozirgi jani ko'ksimga kelganda o'ta kuchli ekan. O'zingga yonib turma bo'lsa, olamizmi? Davay. Hozir kiyib ko'ramiz. Mah, yediverim Quvonishga. Tar Quvanish najaqqa kiyinuga kirib ketdi. Biraz bo'lib kirganda. Quvanish bo'ldingmi? Voy, voy, naqarsanlar, qalay kuchli bo'lganin. Adem bo'ldi. Ayna qarasang o'zingga. Kuchli bo'ldi ya. Onadimi o'zingga? Razmerida jazg'a kuchli ya. Davay, ikkinchini kiyib ko'r bar. Qay mama, onadimi? Obraz adem bo'ldimi? Ana yoqda tig'ilib o'tir Asem. Asem xonim, ne tig'ilib o'tirsiz? Hozir Quvanish ikkinchi obrazini kiyib ko'rsatayin deb atar. Qani chiqishi? 1 2 3. Voy, kuchli bo'ldi. Qani ayna qarash, o'zingga olib turma. Ana do'stlar. O'zini olib turma. O'zini kiyib ketyapsizmi? Ya. Cho'tam, mama 10 dan necha berasiz bu obrazni? Asem. Asem hech narsaga zavqi yo'q. 10 dan necha berasan? 10. Bo'ldi. Ketdik endi. Kimni avstir endi bundan to'lik. Biz shopping jasavda chiqdik. Mana shu yerdan to'la bir paket sotildi. Qarasanglar, shunaqa bari Quvanishniki. Do'stlar, nega birgasini obzor tushiramiz, ya. Birga bo'lingizlar. Hozir mag'anda kiyim olamiz. Asimga da o'shim bugun shopping kuni bo'ladi, ya. Ham birga qo'sh, isho kinoga kiramiz, ya. Tamoq yeymiz o'shim. Bugün kunda o'zimizga qidiruvga arnadik, do'stlar. Do'stlar, bugün biz Megaga keldik. O'zimiz Fukushevkalarimiz bilan hozir kinoga kiradigan bo'lamiz, ya. Kuchli bo'lyapti. Mana ajim bo'lib tur. Yani aslında balıklar jo'rdi. Kuchli qilib qo'yibdi, ya. Al do'stlar, biz bilan birga bo'lingizlar. Keldik. Damir! Sindirin ben! Ulan. Biz kinoga keldik. Quvanish, привет. Привет. Biz kinodan chiqdik. Abay bo'l degan kinodan chiqdik. Meniki mama
Қалай впечатлениеңіз қалай? Күшті болды ма? Ұнады ма сізге? Қуаныш саған ше? Мен ona 1000-ға берем. 1000-ға берер екен. Әсем саған ше ұнады ма? Күшті болды ма? Маған да ұнады. Ал сосын енді біз ақша шешіп алуға келдік. Ал достар, біз мынау бізде жаңағы шопингтің 3-ші образы. Қараңыздар, қандай күшті толстовка таптық Қуанышқа. Біз жаңа бұны түсіріп үлгермедік, себебі жаңа ең соңында алдық та магазинде. И түсіріп үлгермедік. И үйге келгесін киіп көрсетеді. Қуаныш, не деген бұл эмоция бұл? Қазір көрсетеміз. Иә, мына шалбарды жаңа көрсеттік. Осымен сочетаться етіп прям күшті тұрды, күшті үйлесті, иә. Сіздерге қалай? Несі қалай болды? Ұнады ма? Қанша 10-нан Қуаныштың образына қанша баға бересіздер? 10-нан миллион беріңдер. Иә, Қуанышқа 10-нан миллион беріңдер. Оны беремесеңдер 99, әлде 1000. Ойбай, достар. Еще біз осындай Рамазан айына орай осылай әдемі ғып оформление жасап қойдық үйді. Иә, кәміз 2, 3. Вау, күшті. Міне айтпақшы мен мынау жұлдыз айлар ғой. Короче, анау нелермен жарықтармен қатты білінбей қалған, иә. В общем, Қуаныш, ұнады ма саған? Иә. Ал қазір басқа да образдарын көрсетеміз. Иә, бітеміз қараңдар, достар. Переход ба? Переход. 1, 2, 3. Достар, бізде бүгін влогтың 2-ші күні. Біз бүгін ауыз ашуға Каусарға келдік. Сырттан тамақтануға бізге жайменде тамақтарымыз келіп жатыр. Мына жақта әдемі көңіл-күймен жарапазан айтып жүр. Әдемі екен, е? Барабанды күшті тұрдым екен, саған алды ма? Иә, саған барабан алып барам. Ал бізге ас болсын, достар. Мына жақта көрінсе, сіздерге көрсететін боламын. Біз ауысып шықтық және де мұз сарайымызға келдік. Өзіміздің сүйікті Алақай! Қуаныштың тілеуімен, Қуаныштың сұрауы бойынша біз мұз сарайға келдік. Мына жақта Асимок бар, мама бар, Қуаныш бар және де мен бармын, достар. Бізбен бірге болыңыздар, е? Қазір Қуаныштың құлағын көресіңдер. Достар, міне Қуаныш пен Асим екеуі кетті. Қуаныш пока что кішкене осындай немен жүреді, сүйемелдеуші нәрсемен. Ал Асим уже білесі, еркін сырғанайды. Уже сонда да зытып жүретін болған ғой. Нешінші рет келуіміз, мама, уже 4-ші рет па, 5-ші рет па келуіміз? Осылай жүреді. Иә. Жайдан сол. Жүрмін, достар. Әжептер сырғанайтын болған ше. Біз мама екеуіміз сырғанай алмай бішке бұла сияқты. Міне. Жандарым.